Azi abwakirhura district honorable Juvenal Rwenduru ubu yaba ari umugenyi mukuru mu rukiko rwo kutaho uburyo bwo kombeka ishomereri ryatirweho kushomesa abana babagwira mu rutaro rwa Ruwero hamwe no kutungura ibigwegeso muri Kirhura. Renovation za classes jeni katigamba ko nawe mwe hata nazagaruka namwisya niza kuhereza feedback nimpamza kwishomero ryo mbaza kuri renovating icyo nicyo hamza kamenya wa parliament uko nawe bakuza kwinguza tuba turi kwasingira ntumanye sente tukujya no gukora umusha ni sente za government konke cyatambirire ekirani nenda kusimira state house controller narebare ukwaza mzeyi hangaruka korwaki shiti yetu nagenda nindeberaho nagishango mu office n'abaronda twabatungazo twaza WhatsApp tuyikiriza next twakorera kanyeyeru na proposing gate baranta n'umwari rwamasende n'umwari aho buri umwe yateyireho miliyoni ogu yayongereye yahanangisiriza abazire koresa kake akubine kushomesa abana babo ngo mutye n'umuhango bananirwa yuko yukushomesa obwizina lyabere litakumanwa n'ubwo bwizina lyabere ndumanywa ekiri kubagayita bakayingana bariho batakiriho no kushomesa abana babo ogu kutekateka ngo n'umworo hatari kubasa nyenshakara umwana wari yamuhindura umutungi ekiri kuretera izina ry'omuzeyi obutafa n'omuzeyi yashomesa omwana we abana bombi abojo nabeshiki kushomesa omojo nobo bashomesa omuhunguzi kuri kumwaka education nobo wamwaka emikono egeryagarika hanze abo umwana w'omojo tarashomeri Tarema Jotham nawe yashaba abantu bakanyariye kusima President Museveni ahubwo kubijuka kandi no kubaha ibyapa by'amataka ebino bwa hati okumano sima President Museveni kanyariero n'abashaba uretse kumensima President wetu yowe Museveni otatwebwa okuzomu rutaro tukafa abandi bakonoka achitunge mponokazi akatwaterese akakifita mwe haka tutungane byapa nangwe naine bizi itosomesa baherwe umurimo wo gushomesa n'iki kituruza umurura mukabo imwe bana mo bari mu isomero n'iki kimuruza umurura mukabo bamumbataka bashyira mukorogu nabahire ibitekateko byabo ahishomereri twinikizubu muri y'igikato corridor okwingira ubwana butomunga kana kakirga bakayeza bene cyakanga hikagenda bakumuzayo kene imyaka 13 14 bakereza amateka kumara ameza abiri ombuga rujya ngo imyaka 10 maybe bamuhingira uko bamugambire nti 12 na miliyoni zina nande mbaga ngo abana mbatsi yamurebo ubwana wo gwishyubu mu kwate porampora nyencha kare no nija kuba mukazi nanda rero takuno mushikirija kuba mukazi konka abo mukazi wo kumanga utakine cyakwasa kushaba itosomesa baherwe umurimo wo gushomesa n'iki kituruza umurura mukabo imwe bana mo bari mu isomero n'iki kimuruza umurura mukabo abahereze P7 n'iki kibaruza umurura mukabo abazeyi n'abatsindikire bakaheka n'iki kimuruza umurura mukabo abantu bona benda kuzara mu kabyangira bere twenda kusimara ngo kwereza ikitinisa cyo ba mama kare batata mwimutsi orukumatinanye ndatata urikayo tata ishomereri rukombe kwa government negendera cyo kwera abana abempono kazo rutaro rwa Ruwero mu mwaka gwa 1997 hamwe no kutungura ibigwegeso muri Kirhura. Abantu gutwa twinira mu gisheke cya kabiri cy'amakuru agashonga aho Dargaska TV tukuletera igisheke cya kasheto.
Bitereko People Sacco bakuretera ekitereke kya Christmas Rugogoma. Umwana asingurira ebihembo nyamwingi nkente, embuzi, za TV za flat screen, emfarasi, radio, enkoko n'ibindi nyamwingi. Okutaho mukazanaka no kwiguza account, okugura imigabo, okubika center account ezindi hamwe no kubika fixed account. Bitereko People Sacco bakwinira ubuherezo burimo za roni za bodaboda, ez'obushubuzi, ez'obuhinji n'obulisa, ez'abakazi na account ez'abeterine n'obundi nyamwingi. Otaferwa rauko iguza account omugishogo gutakurabaho. Drone yo kubaho ibirabe na bishatu byo ku 12 omwakogu. Itaje rikuru riri Bitereko Trading Center ashungine na Bitereko Health Center ya Kashatu bine nitaje muri Tsizi Trading Center omukiyanga. Ebiri kukiraho tera noti 3 12 ananemwe kinana nibiri ninga noti mushanju notemwe 17 kinana. Omworeko aba Uganda Manufacturers Association UMA bakuretera omworeko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikora omworeko omukichayi kacheka ebiri 17 kusya ebirabiri na bishatu byo ku 12 aha beyesha zirweho okutahamu shiringe 12 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zabshi abeshongozi babani n'aba DJ bakabi bakutere choma mpaka ukashisha face painting n'ibindi nyamwinji imwe b'amakorero abashubuzi ab'amahotel abebara abahinji abemyoga abamucomo abebyemukono ababurengerwa izoba n'imyanya igihingururize numweto kwija kwehandikisa umwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwenda umwanya wo kugurizaho tera noti umushaje noti 3 5 abirnina ananina. Hey, gashura na Sky TV yagaruka sekukuleji twagaruka nebisya byonka kando guno mugisha gwawe okwehangurira kitereke na Sky TV misho tagiha Sky TV buli sofa abahereza bitu nibiza ku bantu bakubuza ekibuzo watera esimu rero wakigarukamu uyehangurira sente hamwe nebirabo nyamwingi ijuka ngwe bibuzo byone birabuzwe ni byiza ku bantu bikwata buhereza bwitu nka Sky TV. Ejini yo gashura na Sky TV omusekukuleji Sky TV irakarya abantu. Sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Emyezi 3 ekiki gowangula nsasula emyezi 3 nempangula. Hey ha abaye kubatachi kituufu wensasula emyezi 3 mpangula. Kituufu gwe subscribinga emyezi 3 ku package yona gyoyagala obafuna Azam TV osasula emyezi 3 olwo neweefulira omukisa ogutabanga gwo ogw'okuwangula ebirabo ne Azam TV. Ate si tutoka osobola okwetagulira ovawo ne free subscription eya Azam TV kusana ekirabo semalabu miliyoni 2 mu cash bedu nkugambye miliyoni 2 kati no tulinda weyongerero ku family ya Azam TV ovimbe ng'omulodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obakyalira amaduuka gaffe agakuliranye. Azam TV, entertainment for everybody. Sky TV, irakarya abantu.
okutangira omu kicweka kya kashatu eky'amakuru ag'enshonga twayongerayo abatura abaherire Queen Elizabeth National Park n'enyanja ya George batandikaho ehururu y'okwega n'okukora eby'emyuga okutunga entaasya hoyireho kuhinga. Eki nikiijaho bwanyuma y'abaturage aba kuguma nibateganisibwa enyamaishwa ezirikubasiisira zikabaisa enjara. Abantu kuruga omu Merkanka ka Nyabikere, Mahyoro na Kyendangara abaherire irindiro y'enyamaishwa erya Queen Elizabeth National Park n'enyanja ya George omuri Kitagwenda bamazire emyaka bakuhinga konka batiine eki barikusharuura omu misiri yaabo. Tuhinga ebicoori, tuhinga oburo, tuhinga omuceeri biribwa enjojo. Mbwenu nasaramu kwega eby'emikono, sabuni, kuruka obujega, eby'obutuzi obundi nkabiguza nfunamu sabuni ya school fees y'abaana n'emmere y'abaana obundi nyensa nitwe tukaba muja habo kuba enjojo niturara twemerire nanyo mugugu nagwejumbira mwagwe sabuni yo ninchikora tekuribwa enjojo tekuribwa chini kweho ninjitwara mu katare njiguza amaduka bampama kasente hati mbona sente zo kushashura school fees kandi shashiramo n'emmere ya family yanje. Omwaka ogwire ekitongore kya Uganda Wildlife Authority bakatongoza ehururu y'okwombeka orugo orw'okurinda enyamaishwa konka omurimo n'okwesya obwire ogu tugukahwaga. Ebizibu bitukuraba mune bingi munonga konka ebikuru munonga tukaruga no mu maka niturara omu kishaka tukomere enyamaishwa ezo tukombeka obufuuha obuzubuke obukurara tukumere amaka deno sanga omwana n'abakazi no bari omuka so no mara no tandika runaku rukubanza bwo kuteka ensugo omusiri utandika kurara mu kisaka mpaka byona bikozere ki byezire. Twine enjojo, twine eshere, twine nagonya nahabweco abana baturemere kushomesa kandi kutukuzo mu cya compensation tuteka mu office abantu bona compensation tino wafunire waruga hano kakwato mandoka zo mu ishomero rya Kanyabikere primary na wakwato mandoka zo mu ishomero rya Kabaye primary school abana neshayizi wakora enrollment taro homano yine ntanda mu ishomero kubanga tibine cyo kukoma hataba abazire tibine cyo komera shi abana. Abantu abarukwenye 12 no barukuza kuganyurwa umunteka tekeje. So nanye nk'omuntu narebo kunkubasa kubayamba no kugezaho kubarondera ekintu ekyakubasa kubaretera entaasyo maka nyango mwe bakafunana nebyo kurya nintagetinga traininga abantu nke-12 okuba kubasa kukora sabundi ejeyo kozya nange yemiti the bar soap then twenda kubegesa okuba kubasa kuhinga obutuzi nyina butare obunkubasa kwija kureta ngu ministeri y'obwegese nyukarikira mbakatekama kugira ngo begese abana bato okwerondera emirimo okwehanjahanjiraho emirimo kutari kuronda emirimo mbwene tusima kusanga nitabakura bagira ishomero kare egeshaha twaza kwego kwekorera emirimo kutari kuronda emirimo. Abaturage nibenda ngo barukombeka urugo batemubwira twakoresa birya habutagasa oburengere munyine nibitwosya abo kuba harimo acid eyinabagambira so nutubana twenda obutagasa bushume buze aharyasha tunitano ninga hansi kugira ngo tubikoreseje bitatukozereho akabi. Gasha kwa Sharif Muronji ahabwa Sky TV ag'enshonga. Azi abwakirhura district honorable Juvenal Rwenduru ubuyaba ari umugenyi mukuru mu rukiko rwo kutaho uburyo bwo kombeka ishomereri eryatirweho kushomesa abana babagwira mu rutaro rwa Ruwero hamwe no kutungura eby'ubwegeso muri Kirhura. Eta renovation za classes jeni katigamba ho nawe mbere hata nazagaruka namwisya niza kuhereza feedback nimbanza kwishomero ryambaza kuri renovating icyo nicyo hanza kamenga wa parliament aha wokuba nabose bakuza kwinguza tuba twikwasingira ntumanye sente tukujya no gukora umusha ni sente za government konke cyatambirire ekirani nenda kusinira state house controller narebare okwaza mzeyi hangaruka korwaki shiti yaitu nagenda nindeberaho nagisanga mu office n'abaronda twabatungazo twaza WhatsApp tuyikiriza n'icyo twakorera kanyeyeru na proposing gate baranta n'umwari rwamasende n'umwari aho buri umwe yateyeho miliyoni ogu yayongereye yahanangisiriza abazire koresa kake akubine kushomesa abana babo ngo mutye n'umuhango bananirwa yuko yo kushomesa obwizira ryabere ritakumanwa
nubwo wizina rya birindumanywa ekiri kubagayita bakayingana bariho batakiriho no kushomesa abana babo ubwo kutekateka ngo nomoro hatari kubasa nyenshaka n'umwana wari yamuhindura umutunzi ekiri kuretera izina ry'omuzeyi obutafa n'omuzeyi yashomesa omwana we abana bombi abojo nabeshiki kushomesa omojo nobo bashomesa omuhunguzi kuri kumwaka education nobo wamwaka emikono Tarema Jotham nawe yashaba abantu bakanyariye kusima President Museveni ahubwo kubijuka kandi no kubaha ibyapa by'amataka ebino bwa hati okumana usima President Museveni kanyariero n'abashaba uretse kumusima President wetu yowe Museveni otatwebwa okuzoma rutaro tukafa abandi bakonoka achifunge mponoka nze akatwaterese akakitama mwe haka chifunga nebyapa nangwe naine bizi ito basomesa baherwe umurimo wo gushomesa n'iki kituruza umurura mukabo imwe bana mo bari mu isomero n'iki kimuruza umurura mukabo bamumbataka bashyira mukorogu nabahire ibitekateko byabo ahishomereri twinikizuba muri igikato corridor okwingira ubwana butomunga kana kakirga habakayeza bene cyakanga hikagenda bakumuzayo kene imyaka 13 14 bakereza amateka kumara ameza abiri ombuga rujya ngo imyaka 10 maybe bamuhingira uko bamugambire 12 na miliyoni zina nande mbaga ngo abana mbatse yamurengo ubwana wo gwishyuba mu kwate porambora nyenca kare no nija kuba mukazi nanda rero takwira umushikirija kuba mukazi konka abo mukazi wo kumanga utakine cyakwasa kushaba ito basomesa baherwe umurimo wo gushomesa n'iki kituruza umurura mukabo imwe bana mo bari mu isomero n'iki kimuruza umurura mukabo abahereze P7 n'iki kibaruza umurura mukabo abazeyi n'abazindikire bakaheka n'iki kimuruza umurura mukabo abantu bona benda kuzara ko kabyangira bene twenda kusimarango kwereza ikitinisa cyo ba mama kare batata mwimutsi orikumatinanye ndatata urikayo tata ishomereri rukombe kwa government negendera cyo kwera abana abempono kazo rutarwa ruwero umwaka gwa 2019 hamwe no kutungura ibibwegeso muri Kiruhura